Oni e halafononga ngā ue o kuola. Ko lao kon ke malu I o e family, ko initiative ia a employer, ko RRRT, ko Regional Rights Resource Team. I he taimi nā whakaunga tā maki ai, whengawe aki pia moe Women Affairs, pia moe ngahi NGOs, WCCC, Civil Society, Talita Project, ngahi NGOs kotoa pe na mautui tatau o mahu inga ke malui ai ho ik fafine pe me he domestic violence ko mahu inga ia le o kakai fefine ka pau pe tau tui ka me apa tau fau taha mai o ngawe fata o te kei fafetai na etaria he fare area I he taim na ministai he mia no pere vaia ko e ngawe whakataha ia ai ho ik whawhine, ko le o ia kakai whewhine, o tua e lao ko ia ke malu e whamiri, pia mei he whamamahi mo tai api. Malo. Malo pito Dr. Liamaka, pia ko kole ke uhu whanga he talawhatap ko toa pe ko whakat mi mo ani. Pia ko kole pe ke wakataha tu pia mo I whakatau kei, he Polokalamani, he whatap kakato e whanua mo lotu, kai ata mo au ke whahohaa o whatatau ke whehui koe nok o mai. Ki mui ke whaik whahohaa, o ko whaapa-apalahi heni ki hoko kau ngā penolo I he hoatani, he oku te ongo I a apa au pito. He koe kau whewhine tau kei e nia I he mala eni, pia nā nau tā mai e nau tolo e whihi. Pia kei mo e whahinga oku nau I he loto whaleni, ko ki nau tolu na nau tā mai e whihi, pia toku ki lele mai le vau, ke hoko atu I ngā ue koe ni o tau whakataha mai ai ke poupou I. Ko whaapa-apa whoki heni kia toke tā o ngā tea whanua kata, koe uhi koe ku whai ako lea whakapilitania e ni he taimi nau kei whakau ngā tā maki ai ke kolisin, pia o kou lau tā puaki. He ko kau whakataha mo e kau whewhineni I he tālanga mahu inga o e Polokalamani. Koe whehui e ku o mai, pia te whanau atu pe ku whehui a e kutali. Koe uluaki pe, o ku whotu he puleanga, ai tutuuni ngā ue ki hono whakaivia, ai ngahi ngā ue ai kakai whewhine, wahe tatau mo tau a whawhine mo tangata, ai koe ko hono review tu o tolu en, ai koe tutuni ngā ue whika tolu eni. Pea o kulele ia pe mei he wanoa wano o osi pea review I he wanoa tolu noa. I he tutuni ngā ue koe ni o kia lewa ngahi taumua ngā ue ai e nima. Pea koe ngahi taumua ngā ue koe ni na e whatu koe ni o e tutuni ngā ue, na e whai ai Polokalama tala noa, pia na e whai whakawāhinga whilia. O kia e whahinga o kunau I heni na nau kau mai ke Polokalama tala noa koe ni. Na e whai whakawāhinga whili, pia mi tonga tapu uluaki o lele ki niua taha whitu. Pea I he Polokalama tala noa koe ni, na e lawa le vai ke whakama opo o maua e ngahi taumua ngā ue koe ni. Ai koe taumua ngā ue uluaki, ko ha atakai pe koe wha society o kune pouake a vai tatau e whatongia mo e whai ngā maali e kakai tangata mo e kakai whewhine. Taumua ua koe malu mo uilelei pe whakaivia e ngahi whamili me ngahi kolo. Taumua hono tolu, vahe tatau e mawhaiwha ekonomika mo i malu whakaluku fua. Pea koe taumua hono wha, aia ko ia ino ku whaikia e tālanga koe ni, kau katoa ke whatongia whakataki mo i whai tutu uni I he tapa kotoa e society. Pea koe wha osi lewa, koe ke whakakau kotoa e tukunga ke he keho e kakai tangata, kakai whewhine I he palani tokoni lolotonga e ngahi whaingata e whakainatula. Aia koe tutuni ngā ue no kutnihanga tatake mau ngā ue, pea kau atu peki ai pea moe lao koe ni ki hono malu I e whamili, he whakamalu ia I potu ngā ue ko whakau ngā tamake ai, malo. Kore peke u whamalo ka doktaria ko hiko e whatau kei a te Polokalama koe ni. O kou hange kou ongo I kou whaiwhake ki lea koe ni ki whafofonga I e lotu mo e community.
a ko pehe ko whaapapala ki a kumotou mo mea mai, o ngoi me alaka te au e maa ia. Ko uhi, o anga whewhe e kurele mai, o kuiheni he loto whareni, ai kau whewhine, o kulahi angi a o mo mea i, ai mea ukoko i he ngahi siasi o mo mea ai, mo lotu o mo iai, pia mo anga nofo e community i he whine motu anu. Ko ko whaapapala he tuku e kwangi mea te tānaki tu e au, o mea pe mo mea ai, pak mo ilo le leiang e lahi angi ki ai. Ko e, ai au, keke ufumanti le lea e fwoi whehu i ka ria, o mea pe kumahino ka te au, ha leo, o kuanga whewhe e tauhanga whakamahu i ngai i he community. Le ulea pe au me whine motua, he koe tau, he whakakau ka whine motuan, koe lotu, po koe anga koe nofo tau ngai siasi, o nofo ia i he community, nofo ia i homo ngai loto whare. Koe hae mea, o tau pehe, o kunehanga, o whakamahu i ngai ai, ai leo o kai whewhine. O mau la yanga ne ta whakamahu i ngai e leo o kai whewhine, ka o ku iai a ene kau ki he whenga e hange koen, whakawhaiwhekau ai, whakaata ke whaiwhekau ka kai whewhine, ue siri ana. Pea o kun iai e whainga maari e ke hoko atu e tau whanau ai. Ka koe anga koe ku whakakaukau a he community. Nau, nei whaiki sa vea he uafe ma wanoa, ki he toko National Survey, pe ko hae lau a tau tau ka kai whewhine, pe tau tari ke taki ha ka kai whewhine pe i kai. Pa koe ki whehui uluaki nai pehe, koe ha o kuke tui ki he fo i fōtunga koe ni, ko whemeo ke sa ia tahai. Uluaki e ki fo i whatata, koe ki fo i piramiti. Ta mai i olunga, hoko atu e whae, hoko atu e whanau. Koe ki fo i choice hoko, ta mai mo e whae na palaleri, pea whanau hoko ake. Pa koe fo i choice whakaosi, ta tau katoa whangi fo i puha. Ta mai, whae, whanau. Pisete o no tahai, na e tuia, to tonpe ke pilamita ia. O lunga pele o ta mai, whae, pea whanau. Ko wheu ia ka taua i he community. O whewhe e kuohi hoku loto whare ke whakapapau i. O ku sio e ku whanau, mahalo o ku totonu ke na meimei tatau. Ko hanga e ku sio a aku. Whewhe e siasi. O ku whewhe ai ngā ue e ngā siasi ke holo holo ki hifo. Ai o ngoi pe e kita e te whanau o toton pe ki hange o pilamita pa ki topu pe ai whakakaukau ai tamai. Whehu i pe ia ki au me community. He kai pe ke taulawa tau tolo ngā unu kai o rewa o kia ngā unu i ho taloto whare whakakaukau. A tā whokia ki ke tui ki ai pe ta e tui ki ai. Paka pau ke tui au pito pego ke foi piramita ko ia, ko me aia e hoko. Ka ko challenge ia ki lau a aku ki community, pau whakakaukau mau pe ki ai. I hau ki roto whare, o ko wohi e ku ki hau whanki ui ki ke nau pehe. O, ta tau e pepe ko hea lau a teti, ko ia e whai. Pe o ko wohi ke nau wongoi, ko ki lau ko e whae, o ki ai haane lau, mimi tatau pe moe tamai. Malo. Malo, tau alo lewa ki he whehu i hono ua. Koe whehu i koe ni, koe hae ngahi a wahe wahe pe makatu ki a anga ki he asi ho tau leo. Pea ke iai hama whai ho tau leo a whawhine. Ko e hā ai ngahi a wahe wahe, pe ko ha makatu ki a anga, i he pononga na mo whai mai ai, ke whakahā, pea mo asi, pea iai hono iwi ma whai o ho tau leo. Malo. Uraki, i he tui pēnia a aku. I
kai ke fie whanongoa e he kau taki hange koe kau wharearea mo kabineti a ngahi leo o he hou eik whawhine. Koe fo i lea koe ni koe hange koe na tau whanongo kia he mahu inga ke whanongo. Mahu inga ke whanongo ke fie mau a he hou eik whawhine mo leo kakai whawhine. Koe fo i lea peu tau pe pou mau pou wat. Get out that lip service. Koe fo i lea pe a ngutu o ngatai. Ko wheha mea ke whakamo'o ni i aki. Ok nau whanongo mai ke tau ngai whi mau. Practice parliament e ne whiha. Koe ngahi wharearea e tau tupu e whiha. Koe ngahi outcomes ko ia ok tangutu ato e fua i whe. Koe me ok whai ki ai. Nai o hake wharearea kai ke whi whanongo nau tolua ki ai. Koe makatū ki a anga ia. O e tau ngahi ngā au e koe ne ok whai. Ua. Koe mindset e kakai, hake koe ni koe nai ase savea, nau kei tui peki nau tau koe politikare, koe mala e pe ia kakai tangata. Pea neongo ngahi awareness, talu eni, tau ene fitunima me he, tahiwa ni matahana e mea kai tene princesi ane nai, me tahiwa ni mataha whakaata koe ni koe ke tau voti mo tau kandidati. Toko valu mate pe, he futau koe ne fitunima. Hala whanonga whaingata. He koe whiri, o whai eki tau tolu, whai eki mou tolu, moi hou eik tangata. Ka koe mindset, o kei whakakau pe toko lahia, neongo ngahi whakalakalaka, moi awareness, moi training, moi hahafua ngahi mea koe nuk tau whai, kai kia ha whakalaka ia taha. Koe whiri nai toko osi, fe fine pe toko taha. Mahalo na e lava fe fine pe toko taha ki wharearea. Koe taha ai a wahe, koe uhi koe whonua lotu whoke atongani, he? Ngāwe aki he toko lahi, ngāwe hala aki nau tole tohi tapu, ke whakangata, a kakai whewhine tokua, kai ke to tonua ke tau rea ngahi haawhanga, he public, kai ke to whiunga peta tolu mo api, kai to tungi tata tuk wharearea, pe koe kapneti, he koe lauia e tohi tapu, pai tok whakamaama, mai he whai whikau, ka koe ngāwe aki rewe he kakai toko lahi, ke taata ofi aki ki tau tolu tokua, oua te tau wau ki tau toki wharearea. Koe taha e awahe, women don't value other women. He? Oku i kai ke tau hanga e tau toluia, o whakamahu i ngā i pete tau toka, i pete tau kakai whewhine kong nau lava ha mea, pia nau whai ha mea ke lelei ke ka tau tolu whakalukfua. We have issues to solve within us women. Tau toi nofo peki tau tolo siofi ke toi holoki oua na aloaki. We need to value all women, whatever and wherever they are, whatever they can do. We need to value all the women. Mahape ku whiunga ia. Malo au pito. Koe ki talia tupe koe ki he whehu i koe ni e toke talia maka. Koe ulo aki pe, ke whie ngau e whakataha. Nei whai e mau po kalama tala noa koe ni ki he ngahi, wāhenga whiri. Pea koe lahi taha koe o e penei kauai hono tālanga i pe oku nau loto ke whakahoko ke whauhalao ke iai hasea ma wahe ka kai whewhine i whalealea. Pea o kai whakahatala noa fo owe nia, koe hanko mea nau lawe kai ki mua, koe kulele mai koe ke whatongia koe ni o ko whakahoko e whatongia o build o langa ia i he ngahi ngā ue nei os whakahoko ia e ki nau tolo oku nau i he whaleni. Ka koe lai taha koe ai tali koe pea me i he kakai, i he nau i he tala noa koe ni, koe palopale ma koe ke lava ke whai hawhinga e aki whakataha. Pea takitaha whinga i pe e ne lelei pe a ana. Ka ika ke siu i ke he lelei whakaluku fua. Pea koe ua, koe ili fia.
ko uhi ku lahi e ili fia, ko uhi o pehe, hango mea koe nei lawe kia a le polo, ko whaapalahi ki a le polo. O moina o pito o ku ili fia pehe, koe mea penia ke tālanga e ka kai tangata. O ke kai ke nau lava, nau tolu ia, ke nau whahoko, ke nau kauhe tālanga, pia ke nau mau ai loto lahi, ke nau i whale a lea whakataha mui ka kai tangata i he ke whaiha tālanga pia mua tipeiti. I hono whao koe ni o e tutu uni ngā oe, hango mea koe nau lawe ki mua, koe tau mua whika wha o talanoa ia ke he kau katoa, pia mo hono whenga koe ni ke whakatoa lahi a ki nau tolu ka kai whewhine i he lakanga taki. Pia o ki ai, pia koe tau ihe ni, o ke kai koe tau ihe ni pe ke talanoa ke palopale ma, kau tau ihe ni ke toi talanoa ki ha solution, ki he ngahi palopale ma koe nuk tau talanoa ki ai. Na iai lewa e whakakaukau, koe uhi koe oku osi iai ai ngahi parliament, hange koe youth parliament, koe she leads, koe women's parliament. Ka, ko hono whenga koe ni ke tau whenga ke build ke ua te nau ili fia, ke nau lava o fully equipped, ke nau lava o huwhangai whatapu, o tuu i whalealea, o tipeiti, o tālanga, pea na e whailewa e whakakaukau ke whao ha polokalama, an academy, for ke teu i ai kakai whewhine koe ni o ku nau i he parliament, o nau pehe te nau whi hoko atu ko ha whakafofonga whalealea. Ke teu i nau tolu, ke nau ilo ki he lao, ke nau lava i campaigni, ke nau lava o tālanga i whalealea, ke nau lava o kai ke ngata pe i he tālanga i whalealea, ka te nau lava whakamatala i whakalelei ai ngahi issue koe o ku hoko. Pea, o koe kuha ngāu e pēnā pule anga, koe ngāu e koe ni o ku kau katoa mai ki ai pea mō mau ngahi ni ma ngāu e, aia e kau ki ai mui WCCC, koe maa whawhine, koe balance of power. Aia koe ngahi kau ki nau toluen te nau tokoni mai ki hono ki he ngāue koe i he fo i tau mua ngāue koe ni. Ka ko uhinga peno o hake ka tau wakai ki ai, ke ua i ili fia. Pea koe koutui koe tāli pe ia ki he koe ongo mea lalahi ai ua mua ki solution pe ke tokoni atu. Malo? Ko whakmau pe au ia ke he tāri koe ni koe ke whehu i koe ni pe ke tau ngahi loto whare. Koe ha ai mea hange ko whehu i ane nai, o ne hanga whakaatu, whakawhi atu ngi ai, pa ne whakatu ai i a e tau unu, ke hange, he ko hange ko lawe alia nai, o ton ke tau ngā au e whoke le volo i olunga, tau whenga i nai ha kau whewhine ke nau tolahi ange, ko nau ostolahi ngahi u lakanga kehe, whakataki hange ko lawe alia, pe koe a o koe ki he whare area o ko hange tau toko si i, tau ngāu e i olunga, ka koe mea koe e ngā unu loa, mo sustainable koe ngā unu koe i e community. Koe community o ke awhini mai o ki taua whewhine o ta i he loto whare o ta api. He koe mea koe tau whakakaukau ki ai, koe hai mea kou whakakaukau ki he eku ki i whanau ke nau sio ki ai. Ke nau lava o alu me he ngā anga mei api. O no molo peka nau tolo, ke nau sio ki he kakai whewhine, o nau tipeiti. O ku ke whai, o ku ke whakaai ai e mea ko ia i api, pe o ku ngofua pe a ni ihi ke le, kon le o pe o ni ihi o ku lea. Pe koe whohalahi, pe koe husepaniti, koe mea ia o ku hange koe lawe a le polo, understandably, koe tokotahana i he whalelea. Whakakaukau mau pe au, koe liriu koe ke tau whakakaukau, o kui kai ke whai ngofu ai. Pe pau pe ke iai e taimia, ke tau tālanga peheni, tau tālanga peheni, ke unuha ke tau tangata hange ko ilai sāne, o ku ki whai ngofu anga nau tolu,
ai tari o hangai whakakaukau fo'o. He ko e ni, hange ko ne lawe ke pehe ko e ngau whakataha. Ko ke whaingo fua ngau whakataha he, ko hange ko e lawe ko a le polo, le pe le polo. O ken e kau whewhine o ngau tui ki he lau e wholofola, literally, ke kakai whewhine ai e fwoi kahoa pia toi pulou pia oana ke toi fulea koe kakakai. Ko au pe mo ngahi umea ko ia. Ka pau lewa o ku whakakaukau pe he au tau loto wharen. Te utala atu, toko ni mangeau ko he ni, whakakaukau e ni mangeau. Ko pau ke tau lava tau tolu, e iai haki iafo ta tau ke tau piki ai, ke tau unai ki mua. Pau kai ko mea kwe ngofua. Ko mea o ku pau ke whai ia i he tālanga pe hen, tau whawhetai au tau ki hen, pea moe whakakaukau, koe ha e ku mea te uwhai i hoku loto whare. Ko tau ai he community. Kei ke tau lawa tau tolo whiri koto kotoa. Ka te talawa taua o influence hanga tonu. Nau tupu hakau he kui koe witou. Ilo lea e witou koe ni ke whanau tangata toko wha. Taha pe. Koe uhe na nau sio nau tō, ke ki kofu, nai mahai hai. Ai whai hunu tūku ngata, ke a koe nau tō. Pā koe nau relationships, ke kakai whewi nek tō nau nau. Kanai kai ke usio au, ke tāta, pe value less. Ai lea ai kai whewi nek. Koe nai whae ia nai pehe. Pa ko whehui pēka tau tōru. O whewhe e tau, e sio e tau whanau ke tau tōru. Pa mo e tau wheinga. Whanki mea whoou na tau tupake tau tōru kehe. Kau tau ilo whanki mea kehe. Tau hanga o lalanga whewhe ia ke o ake tau whanau. Pa ka pau ko whalanga lea e pe whanau whewhe whangaki mo puna. Koe anga ia e tau whenga ke influence ho tau loto whare. Heka i kai ke taala ki o tau loto whare. E whiu e mia ia he whenga mai te take i tae tokanga pe tau a ki ai. Koe mea ia ko pehe, koe foi awahe wahe. Ko koe pe mo au. Mo anga e ta whakakaukau, mo e ta lawa ki ta whengau e ak whakataha mo e ni ihi o ku tui kehe me ia koe. Wani iau ka peke utui ta tau mo nau toru he mea whakalotu. Ka kua pau ke tau nofo he lok ta tau pe tau pehe. Si su tokon me kau ke usio atu ki ai o kou. Whenga ke uloto re rei piki ai. Koe anga ia e whanonga. Pau it's not easy. Ke ose me apa te rato lululu. Masi ko te lululu te whiu whenga ke te mari. Ka koe ke resia e iki. O utui. Ai pene taimi. O kai pene taimi ke hoko ai ngai mea. Ka tau kau ki ono ngā wei o ngai whakakau kau. Ko uhi koe ha? Ko uhi koe ha ko tupu. A tāre reang, sio ke whankita mai ki iki koe ni. Nau hau nau tolu. Le reang e ai ngahi kahau te nau iai ia te tau tolu. Alo. Malo fai whikau pe pehe ke kau pe nolo. Na e struck ki au e foi uhinga a le polo ko lotu. O kune whaka whe atungi ai. Ai asi ho tau leo. Pea kai ke ilo iau ia pe o ku tonu ka ke whai ha tau wako tohi tapu. Ke a koe wholofola ke mahino. Nei ka mata pe mea iwi neongo ku nei hala ne mea nei whai. Nā ni hanga ia o toho aki e tok ai whanongo a tama. Pea hoka atu ki a rehab ko whiwhine nei kai ke mā opo. E ne nofo, kana ni whakahauwhi e ia a lote mono hako. Pea tau hoko atu ki a te pola, ko e fu whakamau ia, o e fu whanua o Isileli na e tau. Pea na e tau he whangawhitu, pea na e ai whaingata ia. Pea kai ke lau ki a ia e seta. Nā ne hanga o uki, ai whakahauwhi o Isileli o tau rau kawahe aho ni, hono ngahi hako.
O kai ke uhanga I lo I pe o koe hau a fwoi whakau koe lotu pe o mahino ka tek tau tolu a tau whatongia a kai whiwhine. I hanga I he tala ai wholofola pa mo he ngai tau mua ai eiki ma tau tolu. O kai ko tau to whahala ko tau ngeia. Ko ngeia a whiwhine. O kai ke kato whalata to ke o tau whamamahi tau toi api. Pea mo lohi a ki. Pea mo tā. Pea mo ngahi ko vi. O kai ko tau to whakangai ia o tau tolu. E ko hinga na e whau tau to hia he misa e ki ko o kia tau ngeia. O tau whahu tau tolu. Tau hoko atu ki he whehui. Hono hoko. Koe hā ai mea na ane liliu ai ho o wakai pe ko hawhainga maari e. Pe koe turning point I ho whanonga. Malo. Koe turning point koe ka te au na e makatu ungai e kuafe me he whai ako ke u whainga mai ki whare area. Koe mea, koe taim koe nā ku whoki ai o se ku wako pau ngā au e pau whoki ai ki niua whai ako ai. Ko e te sio tonu I he whaingata a ia fie mao viviri ai kakai. Whaingata a o e mo ui o whekuki whakaaho mo kakai I motu. Hange koe mamawhange koloa, whaingata a whetu taki, toki waka e taha o se ha mahina e ua. Koe ngahi, koe whakaofa e ngahi nau e whare maha ki. Ka puke ha taha e whiinga ke kore wakapuna. Ke whakapuna mai ki tongani. Nā moe wha e re, hu whangai whakatapu. E whiinga e ke mua mai ki tongani, nofo mai ki ai. Ko uhina, hoko ha whakatamaki, kai ke ha mea ngā ue lelei. Koe ngahi ātakai mawha tuki pehe nā ku sio matai. Pang mou mea I peka kai whiwhine. Ka I kai ke langa ho tau whatu, tau tolu ka tau ofa, tau makehe tau tau maho I tangata. Ka pau he kai ke te sio tonu ho to mata ke whaingata a. He kai ke langa ho to whatu o. He kai ke nofo pea I tongan, nofo pea he ofisi o CEO ai, pa oho vare pe ku langa ho whatu he ofa ki niua. No way. You have to go to niua, en haapai, en eua, en vavau, ke alo sio, I he nofo a kakai. Kai lava ke langa ho whatu, pea te ke whakakau kaure vai kaka hoko ko hataki. Ke hau ki whare area, te ke whenga mālohi, ke whakalahi atu Inasio niwa, paanga tuku hau a kakai, ke whenga I ake masiva, moi whakaofa, moi ngai mea ko tangi mai ki a kakai. Ko ia te upe, whiunga pe fo I poinia taha ko ia, mālo. Malo pito. Ko tali pe au ke he whehui koe ni. Ko tau kei koe I he tawhaaki koe ni ko whakaunga tāma ke ai ko ku tok alben ke tau e ua. Kana e inform lahi au pito e ku lava mai ke lakanga koe ni I he e ku raki whakahoko whatongia. Nā raki whakahoko whatongia I he potunga au e koe ni e langa whakalakalaka wha ekonomika. Pea nā ku whatongia he tau e walu I he tawhaaki koe ni koe no whakaivia e ngahi businessi ki pe koe informal businesses. Pea koe ngahi kono whakaivia koe ni ki nau tolu o ke ko pau ke o alau ke community he aho ko toa pe ko lavat koe nau tolu whai savea tala noa mo nau tolu ka hai nau mea nau fie mao. Pea sio ai ke he tūkunga ke he keho mo ui, ka koe mea koe nau na aku wakai ki ai, koe ka kai whewhine ko nau tolo nau mua mai ki ngai whainga maali. Ko uhi pe koe nau sio ke nau ngai whamili, ki ai ki whanau, whamokopuna. Pea moe ata mai ai lakanga koe ni, pau pehe lewa ke ahi.
ke u lava mai ki ai. Na o lawe ane nai ki he mau, ki he po kalama tala noa koe ni na mau lele holo ai o whao ai tutu uni ngā oe koe ni. Pea koe hange koe mea nei lawe kai a le polo, na mau lawa atu ko whai e ngahi tala noa, pea te sio tonu ai ki he tūkunga to tonu oi mo ui. Tai mlahi whoke whai e tau whai tutu uni o whai pe ia ki he tūkunga ko tau wakai kei i tongani. Ka oku kehe pe, oku kehe pe a haapai, oku kehe pe a wawao, oku kehe pe mo eua, oku kehe pe mo ongo niwa. Pea koe ngahi whie mao, viviri ko oku nau whie mao, oku kehe pe mo ia. Pea koe tutu uni ko ni na e whao, na e tokoni ai ngahi wakai koe ni pa mo ngahi tala noa, ki hono whao ai tutu uni, ke tokoni ki he kakai whewhine kotoa pe, o i kai ngata pe i tau ngani, kai aloa uki niua. Malo au pito. Mao koe tari no pe kia iria, ko tui koe taim kona e hange ko lava whai whekau. Pe hange koe neongo pe taimina hange ko whehu ia se asi, pe toton ke ukei whai whekau pe i kai. Ka o koe fofua taimia ke uhu ka atakai, mau toko wanoa pe, mamo ka kai tangata toko me tongi au tupu wha me ofke, me whange au, tongi au ni manoa tupu. O koe taim kou mau no whae whataka whakau, mau toko si au pito, whono be where tu ka kai tangata. Ma ino e ka te awa mea koe nau lawe ki ai ane nai lia. Toko lahe ka kai tangata o nau tupu hake i he atakai, na e koe no molo koe ka nau tolu, koe lea peta mai, longo lewa tō tākotoa. Pa koe taimiko o te tuua kia kita koe ki whine mo tua, whine, ke te tala noa pe tipeiti, very taitari au putu e nau whakau, koe uhi pe, he na e ohi hake pe nau tolu ia he ngai wha moe atakai, koe nau lea hake pe koe, silent lewa whae ia moe whitoenga. So, ko taimi, aia o mahino lahi ai ka auria, ai mahu, ai tūkunga koe, neongo pe kusai te foi poini. Taimi lahi, nau sio pe ani ihi koe na e ohi pe hake, koe ki whine motua, shut down nau whakaukaua nau to. Why is that whine lea? Hamea o te tuuha kai ki whine motua koe na. O koe ke uinga ku nau loto ke nau whakaukau pe he. Uinga pe ia, na nau wanga pe nau toho whakakaukau pe he. Aia koe fo i mea ko uinga, foki ai pe ia kia ki taua. Wha i api. O ku whee e tahanga o hiake e ta kau tangata koe e whaiwhekau i he kahau. E iho ta au whini mā ai ki mea pe ia ko ia. Whewhe tanga he ta whanau whewhine. Aia koe mea pe ia, turning point koe te alu ko ngawe ia fo i kulupo. Toko lai kai tangata, ko te pepe parliament. Oh, te au mana sake o alau ke parliament ni mana. Ui o fuako i koe no oku he fukulupu tō lai koe, Mahalo, e fia e mau kautake mau sasike unu au ke whae ko ia. Ko hi o ko fu. Kai ke, koe anga ia e ki lau awe peke wheu i. Malo au pitoria. Malo au pito whaiwhekau. O kou kata au, he koe uhinga pe koe talanoa whaiwhekau, o tatau pe mo au, i he kuhu kon koe me mipa kakato e konferenisia e siasi o tonga. Koe whewhine au na matoko ua pe, ko au pe mo e atenseni ale. Ka au kai pe hono ngahi whounga ona, o ton ke tau mo whounga tau ton. O ton ke tau mo whounga tau tau luia, ka tau mata pa tau ki kafi. I hono whakahao tau tale ni ti. Mo e lawa mea ho tau ni maa, mo e tau anga e tau whaunga tali, mo tali whatongia. Ko i ngā ki whakatoanga i tau tolu. Ka koe hono mo ni tau whokpeki a. Tau whehu i koe ni whakaosi,
Pea o kuiai mo whehui, ka e tok tuku e wha os au pito. Ko e hā ho tau kahau. Ko tau os whanongo i he whakahoko e ola o e whanki whono i ki. Tau sio ko e ngahi whie mau ai kakai whewhine, ai tau tup whewhine, o kukau ai mamahe me he masiva ango e whika uruaki. O kui ai whie mau, ki he mo ui o ku toe mo nu i ange whaka seniti. O kui ai whie mau, ki toe whakatau ke iang whamasila i lo. Kui ai whie mau, ki toe mahino ange ai tokanga kina hono ngai aki ai teknolosia. Pea mo i ngahi, mono ngahi wesia kovi. Aia ko whehui koe ni, ko hae ka hau. Ko hae tau ka hau. Malo. Maloria, koe ka pau, koe ha e tau whie mau ke ka hau, o ka kai whiwhine wharearea pea mo e kabineti. I he tui pēnia a aku. Koe uhi, koe pēteni, pe koe historia, koe ko tau sio, ke he tau koe ne whitu ni ma. Moe polisi lo ataha koe ni ilai sāne, na e whauia he wāwhe mā taha, koe wāwhe mā ono, tau ia e wanima. Tikai ke lava he polisia, o whakotu ke iai ha, lava haka kai whiwhine toko ua pe toko tolo he taime taha, huu ki wharearea. Neongo koe nau tau mua ngā we ia, koe whinga i ke whakatoko lahi. Ai kau a kakai whiwhine ke taki. La i pepa, koe ki la i pepa pe polisia koe. Koe whakaamu, ka pau tau whie mao ke whakafofonga i leleho tau leo ki wharearea, mo kabineti, whie mau halao ia. Ke iaha pe set pau, pe tokolahi pau mai kakai whiwhine. He koe hala whanonga ia whaingataa, ta ue whitu ni ma. Te tau toi whie mao ke tau awea nes, pe he toi ta ue whitu ni ma kehe. Ke riunga ua e walu, ke lahi hake. Tau monu ia, he ua tau CEO whiwhine. CEO koe ai lai sāne, koe whiwhine. Minister whiwhine. Ko ene minister koe whiwhine. Ko whaamange mai na i hena a whane, he ahoni. He koe whainga maari e ia ke lava whakahua i halao ke wharearea. Koe sea koe ne wharearea he taimini, koe ia na minister he mia, o whakahua tuai e tau lao malu e family. Ko tuko whainga maari e le leien ka pau te tau whakaau ngai, ngahi opportunities ko ia ke lava, he whoi tau e wha koe ni, ke whakahua, ko e tau, ko e tau to guarantee ia, e iai ma upe kakai whiwhine i wharearea. Pehe whoi whainga ni, hai o hinga, mahu ingai ko tau lava pe tau whai ngawe, ia mo oni, tau lava pe tau ngawe me community, make use of our talents. Ka koe wharearea, ko pau ke pālote mea ko tua pia i he toko lahi. Ka ke alat koe toko taha, ke lava ki leo koe taha o hiki ni mai ke lava tariha o whakotuu. Matau he malanga mo i tipe iti, mo i oatu ko toa ai whie mau ai kakai, ene o tatei pau ke pālote. Toko lahi, ko ia e tari, pa ko ia e alo ene whakotuu o au. Malo. Malo opito. Ko kutali pe ki he whehui koe ni, ko e tutuni ngā oe, ko hui ngā whako whawhawhonga e mai pleanga, ka pau te tau ngā oe ki ngai tutuni ngā oe koe ni. Ko e taha e ni, hono whao koe a lao ma kehe, ki hono ke whaka ataha sea ma wahe ma e kakai whiwhine i whale alea. Kako hange koe mena o lawe kai ki mua. Nai whai e polkama tala noa ke toko ni mange au tupu, pea loto ai toko pesete hiwa noa, te nau whiri ki haka kai whiwhine, ka pau te nau kantiteiti, ke nau huki whalelea. Ka koe pango, taimigo nai whai ai koe whiri whalealea, koe whiwhine pene toko taha nai lava ki whalealea. Aia ka pau te tau loto taha, ke tau teke ai lao koe ni, koe hinga ka pau e te tau loto taha ki ai e malawa. Kai ke ngatai, teke lao i he taimi tatau,
Tokoni ki hono whao koe ni ai pokalama pe koe a koanga. Ke teu ia e ka kai whewhine. Ke nau lava o tuu I whalealea o tipeiti he poini. Nau lava o tipeiti he lao. Pea kai ke ngata ai te nau lava tālanga. Ka oi kai ke nau wili fia. O kai ke pehe o kai ke aha taha o ku ne mao e ngahi values koe ni mo attributes I kai. O ki ai pe, ka o te kai ke nau mao ai loto lahi whiunga, ke nau lava mai ke nau hoko koe kantiteiti. Koe tolu, koe tau tupu. Ne ongo ai koe kakai whewhine, o ku kai koe kakai whewhine lalahi a tātāpe. O ku kau ai mo e tau tupu. Koe tau tupu, ko ki nau tolu ai whakatetua anga e ngā e whāmili. Ka ko ki nau tolu ai amanaki anga o e siasi mo e whonua. Pea o ku whie mao ia ke iai hale o e tau tupu I whalealea. O ku kau mo ia e he tutun ngā ue koe ni ke whakaamu, ke teke ke iai ha sea mawahe ai tau tupu I he whalealea. Ko hui ke awe ai e leo o e tau tupu ki whalealea. Pea kai ke ngata ai ke whaihang whengawe a ke whakataha, pea mo e ngahi poate. Ai pule anga, pehe ke ngahi kautaha I kai whapule anga. Ke awe mua, ke au koe ke wanoa tau noa, ko o sia o pesete ni manoa ai kau ngā ue, kau maulakanga I he ngahi potu ngā ue, he lakanga whakataki koe kakai whewhine. Pa koe wha o si lewa ke whaiha whengawe a ke whakataha pa mo e ngahi media. Ko uhi, ke potu tatau e nau awe ai ngahi ongo ai kau kantiteiti kantiteiti whalealea ka kai whewhine pa mo e ka kai tangata. Ko uhi ka uki kai ke whakapalataha pe whiliwhili manako. Ai koe ngahi ngāue katoa koe ni, o kui kai koha ngāue pēnia e potu ngāue o kou whakaunga tāmaki ki ai. Ko ngahi ngāue katoa koe ni, o ku iai mo ngahi kupu e ngahi potu ngāue ke he puli anga o nau ngāue ki ai. Pea kau ai pa mo e ngahi kautaha o ki kai ke whakapuli anga, ai o kau ai mo e WCCC. Ka koe whakaamu ke tau ngāue whakataha. Kai malawa ke whakahoko ai ngahi mea koe ni, pea e malawa lewa ke hoko. O I kai ke tau io, pa tau ikai, kau tau io he tau io, pa tau ikai he tau ikai. Malo pito. Malo sane pa koutuia ka pa mai pea mo ki se niti ka mautol me pureanga. Tokon ka mai ke mau whanki ngā ue he community koutui le yangi e tau ngau e whataha. Pa mau whanongot ka mo. Mea ko ke mouto e ki tala mai whanki mea ka ave mau sentia mouto ke whetu ke mau mei fihi e mau whakakaukau a mau toluia e whanki mea ko ia. Ko tau whambe sane ne opo ke heni. Nai hola mo minister mo toluia. Ia. I kai na e mo ua pe ia. Ka koe, ki whai tano koe nina e nau whanonga no mai I he whae he whono are he sila. Pa pehe koe whakatonu lea e ki whini motoa mautolpe me I koulo mo lofanga. Pa koe whakatonu lea e whine e ki tokua na e pehe whakatonu lea he veshimi koe ni mao nono. Whe ho fie uma ki au. Whe ho fie kis ki a mi. Au na tupu wharieria, a mi na tupu akli. Hoala hok mata pea lau, you touch my face and count. Si ek lupe, ek mana ia. Mai tav pea longo e ukai ke fumantui pe o hae whakapalang o mana ia. Mai tav, mai fanda ia. Mo ilo kakai whiwhine ho tau kahau, o ke ai pe ho tau wiwi he whonua koen e kakai whiwhine tonga. Ko e tau mawhana ki ha mea, whanta ia e tau mea kotoa. Pa o kou, kai ke o kou amanaki rerei pe au ke kahau. Kai whiwhine I he loto whareni, mo e nau tolu nau mea mai, whonu whanta ia. Pe au tau amanaki, mo tau loto whakatonga koe mea koe mawhana. Ko mamata ki na tok oset fokene konferenismo, ko pehe ko ni hange ko kai o ko ne taha foke mea na tokang kai e masiwa ango. Pa we ni o pe keke tau masiwa ango.
Mo ilo e psikalamu koe me fukakai koe ke oai hau lewa ke loto te pire ilo. Pauna ke iai, o mahino ka te au, o ke whanki whaamiri, o kumasiva, pia koe ki mea tokoni koe mau, e lere ai he wike koe, mo wike koe. Ai ako whakamoon behe ka pauna keke masiva ango. Malo koe toko whange au pe i loto he. Ka koe ui koe sea e fitu nge au ka e fo isino e taha mano, o kuhinga ia o ke fo i kulupu ai, o kumasiva, pia whi mau tokoni. Ko ia o kupehe, hou ki tua mo fusari o te misini malunga o alke community o ilo ai kakai koe o kuwhainga taa ia. Pea tau tari o kuia e whainga taa ia i ho tau loto ngā, pea kou tui. Ka o ki kai keu te to e whalala mea tau tō kai whiwhine tonga. Whalele ho lai whanki whatahe muri. O komen me kau pārangi. Ulai ka kai whiwhine tonga o kua mai ki ngai whataha e pasifiki mo whamanlahi. Ko e nau lea o kumahino koe kakai na e ohi he atakai o kumalohi pia whewheka. Pea koe whanda ia. Tau almo e mawhana na o mai he o tuaka ho tau ngahi loto ke tau tupe ki whanua koe tau ataina te kei ke hao hapure anga muri o kapu ki tau tolo. Pea koe whainga tau ataina koe ho tau loto pea hao mo loto whakastea nio tānak mai ke tau mo ui. O ki kai ke uta e tui. Taimi no mi hen ku tari e lao ko e saane, ai lewa ke vave ho mu mea ke vave ka tau lava unuki mua, pea te tau hoko atu e tau ngau e koe ni ongo pe aho no ngahi whainga taa, lewe whakahoha. Malo apito, ko tau tala e whanda ia. Ko e whainga maari e ni ki he ngahi whehui me he kau whanongo. Pa ko kole atu pe, ko e hangi koe na e whakahoko e ofa. Ko e kau whafofonga koe ni me he ngahi kulupu kehe. Ak nau tolu koe ni o ku mo mea mai mua, i te pili mua, ko mo tolu te mo whakahoko mai ai ngahi whehui. Malo. Malo, moderator, ka taki o hiki hak peho nima, pa whakawheeloa ki koe, pa moe wahinga o ke whafofonga. Ka pau e toi ai hataimi o ata ki a muiange, e ata lewa ki kau observers ke whehui mai. Ka tau kamata pe me he kau whafofonga. Korofo o? Whamoi ho? Weh, io, korofo o patong hapai. Ko au Makilita Satini, pea koe whafofonga atu au kolofo ou. Pea o ko kore ke whakamalu e ngai whakatapu na taramu aki tau polo kalama. Kau hao atu hen. Ko mauha loto honga ia mo oni, ko hiko i ko kau hai whainga maali e peheni. O ku te iki ai ke kau ki ai. Pea he ene pehe. Ta i maali e ko mo ui, ko hiko i ko whanongo mi he ngahi whakakau maalunga ko eni, ko mo womi mo ia ke vahe mo ki mautolu, ko i kakai whewhine o tonga. Ko whia mau pe ke uhanga whakalangi ia le polo tau New Zealand. You are one of my heroes. Na i whaiako eni au, i he koriswa whaiako, pe koe mea ko lea le olahi ai, he na i whaiako le olahi pea le polo. So among all of you panelists, le polo got the loudest voice. And I love it. He kune hanga ia o mai, koe mea na tuku e le polo i ho mauloto, koe kau teu whaiako o tonga, koe mea koe ni. Whanau ako, o uana ke whai pa ke o ngoi powerless. He teke asi powerless pe koe wheitu kotoa. Le polo, I'm still living it. Ai ke o ngoi powerful, pe teke powerful pe koe he mea kotoa. Ho leo, ho anga, ho lea, ho laka. Mea kotoa teke iai teke powerful pe koe. Me he kotoa o e ngahi mea koe ni ko mo lave mai ai kau whewhine poto, ta i maali e lahi. Ka kua seo whakafoki e ku mana tu ke ngahi mea ku hanga e le polo,
to'o lalahi mai. Koe ta'uene wanima mo e wholau mai, hono lele aki i polo kalamani. Ave e ku manatu ke taimi, na e whoki mai ai a Napoleone, hene i kuna i tau. Koe lea ena i tō mihe taki tau koe ni. I went, and I conquered, and I win. Talu eni tau e wanoa e tau whanonga mai. Si ofi, whakatuutu e ngahi mea ke kau lelei ki ngahi mea kotoa koen ki he issue kone kakai whewhine. That's too long. Koe hako tau whanonga loa behea i. Me ani kua te iai ke au ho tau poto. Ki he whahinga tuunga, ke tau tala tuuni, koe me ai ke tau implement. Pe tau laka ki mua, koe uhi ka tau lava yo i kuna, hange ko Napoleono. Why are we still conquering? What on earth is so hard? We are powerful women's. O hange koe lave ai whai whekau. Koe taimi o ku tau kawai, mo ta eiri fia, ai mo ui, koe uhi o piai o tua mo ui, pe o tau conquer everything on life. Te tau i kuna i mea kotoa, he tau wofi ki he eiki. Le polo, na ake lave ki he konga i lotu. Ko kole atu. Ko au, kai ke utui au ka whai whekau, e hao talamai koe veesi ko talamai ke pehe mo pehe. O ko interpret pe au i he whaunga totonu. Ke iloi, ko i whaunga totonu taha eni hono whakauhi ngā i e wholofola, pa ko ia pe te whai ki ai. So, ko kole pe kakai whewhine. Ko whea taimi te tau whe unga ai, ko eni ko tau osi lave everything you have covered. Kai ke taha mea e te utoi hanga au whakawhehu ia. Ka ko eku kole, when are we going to implement it to the max? Ko whea taimi, ko tau mawai haloto lahi, ke tau asiki mua pe are o lahi ho tau leo. Tala he me ako tokotoa na multiskasi mai. Tala mai he mia. Fie mawe kakai whewhine ko e te nau tokoni ke politikale. Train. Ave nau tolke train ke puti e fia. Te tau toi o kamata me lalo po osia e tau fukau toke tā tok ta kata. Tok ta lia maka. Le polo. Fefu kau whewhine ko ia, te tau tori ka kara mo whiri, i ho nau ngahi poto, ke nau tu umai. Tala ka nau tolu, ko mau tolu en ku mau loto ki mau ke mo wo, whafofonga i ho tau le ohe kakai he whale alea. Toe pe ke tau wala te lao ke liliu, whai mo o mai e whai ngā maali e. Now we have enough people. Ko whea mau taimi, ko e neni ko tau hangi ko lau ka unga tea. Ko kamata ke tau ngalo, ko kamata ke tau laku mai e ulutea. So, ko au, I'm speaking from a perspective ke iai aho e ko atu hoku leo, ko uhi ko e ku whanau o ko wako i hange ko lau a unga tea. Ka pau e ngata iau te malolo te ke whai ha mea. Whakapōta e hau e whanau o toi sawhalahi angi. I have to stand up as a woman, powerful in everything. I he lotu, I he nofo e whaamili, whakawha e whanau ia kalaisi. Kai tuku ke nau movete atu ke atakai. O what. Malo. Oh, Yahweh. That's an example of whanda ia koe whaiwhikau. Encourage ai kau lea. Malo kolo whao hapai. Hiri pe koa hapai pa tau auki ewa. Pa hihifo. Kore ke u whamalmalu ate ngai whatap kotoa kua whaki. Tine motuani Ameria ka pei pua toa. Tonga lele katakai whalaki no muka whafofonga o hapai. Ko lawe i koe taine whaiwhekau, ko whine ik whaiwhekau, ko ne lama matau kau whatapa, kai pēr ngai ho haa ia te au, pa moi ki whehu i koe ni. O mia nge a ngai uhinga, o kuke pou, mo tau ka vei, ke hoko a whawhine, ko take ngai potsiasi, o hange koe whaiwhekau, uraki ia. Ko hono wā,
Koe ngai pot siasi o hange, me ho tau kei, o mi ange hangahi ola lelei. O ngā aue a whawhine o nau hoko ai, koe kau taki, koe kau whaiwhekau, e ngai pot siasi malo. Malo au pito e tali koe ni, e te u whaiakpeku ki mau, ko ui he te kei ke u ngau he sias whakolo. Ka koe pot, koe mau koe whina motuan, o sei bifo ke kau whaiwhekau whiwhine ki nau ngau e ki he sias whakolo. Pe ange pe ko hatoi ka kai whiwhine i a ngai pot ngau e, o koe whanki mea ku nau whato ngai, o mahu inga ke whai toka ngā makehe ki ai. Hange o malu whiwhianga e tau whanau tau tupu. Pa whai ki whanki sio ki he whangaki i siu ko ia. O whiwhianga ai wakai ai siasi ki he ngahi whie mau koe ai kakai whiwhine. Nau kau mai whuka kau whiwhine ki he ngahi tālanga ko whai i he komit pure kai whine. I hue siri anā penu ko tānoa ki ai. Aia oku iai pe ai matio ata kehe u wakai at mea kakai whiwhine u tokon ki nau ngā ue. He taimi tātau, mantui ko kakau whiwhine, kau whaiwhekau, hange ko whina motu an, o mau kei tanata pe. O kai ke pehe ea ko mau angelo, e ke hange ko meme, whāmo angeo ko meme angelo, te kai ke ofu ki u kapakau. Kako ki uinga, koe hange ka tau ko mea mau inga ke tau sio. Can women be leaders of churches or congregations? And I don't see any problem in that. Because o whakape whakatapu, ka pau te tau sio ke historia koe o wharearea. O kia kakai tangata ai, o koe ke pēr na nau ako lelei. Ka tau tari pe tau tau ke nau hu. Tu ai pe ke haka kai whiwhine, ku tau siofi pe o ku ha ene mea na e lawa. Me mei pepe e tau sio ke kau whiwhikau. Koe ku tau wanga, ku mea kakai tangata na nau whiwhikau. Koe ne hau koe whiwhine, hau ki odd. Pau koe ne whanki tō onga o tau hanga o whamau i nai koe ui he na e anga mahen tau tolu i whakalere o potungau e koe ia i he kakai tangata. So I'm just, mahako ku whenga peke focus mai. Ok malawa ke tau hanga whakalele ha potungau e kai whiwhine, kua ko president yako, kai ke wongo au ea mea tat ke pehe ku tai lawai. Wā no winga o mau tatau pe foi. Ata mai tatau, mo tau kei tatau, mo hoku pias tangata. Pakau iau e president ke o alo whaiwhekau i a ki kolo. O kou tui te uwhai hoku rei taha ke whai e foi whaiwhekau. Kai ke mau tai au katoa mau tau ki langi, mau ki siasko ia. Niongo peke, kako pehe, mako tari pe ia, tokon pe kia, agape. Malo. Malo, koe toi pe tau whehu i e ua, ai ko e ua, ko haine ula hiki i kolomotua pe mohihifo. I didn't see. E ua, whehu i koe. Ngāri ka mata ai Q&A e mōsui. O mō whanoko te ringa i he... O ringa pe tu te mau ke mea e mai ka e o atu e mea. Ka mōtu ngā mō kongo i lai ai tālanga e me whine koe nina has tuku mai pe whai ngā māri. O no ringa e o atu o koe pāha whiu hiki o nina. Ka noa ta whahaki koe nisi. So, now, why now, like the God who gave Pharaoh, and the feeling of our two right of the word, and now saying that they you know that the army and the never take you to the market, take you to the market. Sai, the war by them, they be malo, Pito. Koe ki whehui o kou whakamalo lahi atu ki kau panelist o pongpongini.
Ko e ki whehui ko ni oku ia te au. Na ia e whakaesia ko ni na e whakahoko ko ni e lia maka. Pana ia ai mea na ne tuku mai. Oku tonu nai ke tau hanga nofo o siofi hai ngahi tuunga whakataki. Pana ia ai poupou da e whakahoko e le polo Taunisila, na ane pehe, aia nai lahi pe ai lave mai a le polo Taunisila ki hala whanonga e ne iai whalea lea. Ie ahoni, o kwai e whehu i me o kai ngā ka mei e ua. Whe ke tau kamata i lalo. Fie lahi e ahoni, mau lava mai, mau whanongoa i haapai. Toko lahi e kau ofisa kolo whewhine, kau pure whakawahe. Whe ke tau kamata i lalo i he ofisa kolo pure whakawahe, whakafufonga pure anga, ka tau manga hake ai ki he whalea lea. E malawa nai, ai kakai whewhine, ke tau pain together, ke tau kamata me i lalo, kono ngā ke ne build up, ai loto lahi wheunga, o ia tau tolu, kakai whewhine, he ku osi mahino, au pito, hau mou lave mai, hange koe lave koe niko koe, ai whai whekau mo oni au pito. Ka koe whehu ia, e malawa nai, ke kakai whewhine o e ahoni, he whakaofa au pito, ai lave mai koe niki hapai, mo nau kau whafufonga, ai toko lahi, ai kakai whewhine, pia moe i he ofisa kolo, moe pule whakawahe, malo au pito. Whamalo atu ki he whakafofonga koe ni mei e ua, ka koukole atu mua ke tuku mai ai pe ai ngahi whehu i koe ni ahihifo, kolomotua, ke pia mo vavau, ke tuku mai ai pe ki he kaupe nolo, ke nau tari whakataha mai pe pia mo e whehu i koe ni a e ua whamore ke tau turi pe ke tau taimi. Hi. Koia, ko ngai whehu ia koe, pia ko ne lawa ia e tau penolo koe, ka tuk whakama apo he moderator. Hi hifo, kolo motua, pia mo vavau. Ke tuku mai mua mo whehu i, ki he kau penolo, ke nau tari whakataha toi pe, pia mo whehu ia e ua. Malo, hi hifo? Io, hi hifo? Malo a Lesila, pia whamalo at ke kau penolo e tānoa lelei kuk tau atok si toa mi ai. Ka taki ko e ku whawhawhunga e ta koe tau tupu whewhine a hifo, pia mo e kakai whewhine. Pia koe ngahi whehu i enuk o mai pe ke eke atu ki he kau penolo takta. Ai koe ulake u whehu i upe hen. Na iai hat na teu nai he ta whaaki whakate mo kālati, e teu ke tau hoko kon whakahoko ne liliu i he wāwheongo fulu. Pia koe hā ko lawai e liliu, pia toi lahi ange ngai palo palema, whakate mo kālati, pia mōle mo i pātseti ai pule anga, pia iai nai moha ngahi solution. Koe whehui kon hono wā ke pule anga, e te ke whie mau pele e polo whamole ke u lauto o watu, pe ku te ke tok tali mai pe. Ai koe whehui hono wā ke pule anga, kia ilai saane, ko ngai tali lelei o ku whakahoko mai koe i o penolo, ku whawhoofa au pito, pia me tu unga o pule anga. O ku ke pehe e lawa e ngai whalelei koe ni, o liliu e whalelei mo tu unga whapolitikale o ku e sia e koa hawhawhine, pia mo e grassroot pe koe tawhaaki koe ne community. Pia koe whehui whakaosi lewa hono tolu ki a toke tā unga te akanta, ia koe mo niuk mautui atu ke awe a hawhawhine ki loto whalea lea uloaki pe ke kamata hono a koi i he whaunga whakate mo kālati i api. Hoko ki he nofo pia tautok hoko ki he whalea lea, he oku ikai te tau hoko whakatoko lahi, ikai ke tau loto whakatoko lahi, ke tau lava o liliu pe loto ke whakapalanisi. He koe palani koe ni oku iae uhinga pa moi poini, oku ngā aue, pia moloto ngā aue i ka i taim lalahi o ki ai ai whakakikihi. Malo koe ki whehu ia pia me vainga i fō. Malo koe whehu ia me lausi i, tau hoko atu ki he ikare. Kolo motua, na toki whakaosi mai me he lolo. Ka toki tuku ange ke toki tari mai he kau penolo.
Ko kore pe ke u whamamala pe whakatapu ko o si whaki ka tu ke u hao hake. Ai whangi whehu I pene o koutou mai. Uraki whehu I ko whehu I ke whaiwhekau. Whaiwhekau ko whehu I o kupehe ngafo ko ho lave mai I he tawhaaki a community. Pea mana ke lave ia fo I rea koe whahu. O ku ke whakakau ki he whahu, whaiwhekau, o totonu ke whakatonu e tautuunga whahu, o ku kauia I he mea, o ku ne hanga o beteki a eanga ko e tautuu pe ai whaka, o ku ngā loku mai ai hange, o ku uno mai ai e tau no fō pea whasi iange. O kai ke alu e tautuunga ko ke alu ke mawhola. I he tunga ko o e whahu, o ki ai mea ko e lohu loa mo e lohu nou. I he konga koe ni o ke o ngawe a ke lohu nou pe aku ne fusi mai ke toi iki ange. Pe o momoko rewa ke tau whengawe aki o tuungai ke tui kai pe ke tui kai whaiwhikau. Unga he kou o atu o kuna ke lawe mai koini koia. I he lohu nou mo e lohu loa. Kai lava ke tau lava ke mawhola he mea koia. Ua ke whehui atu ka koe. Totonu ke whakalahilahi nai e tau polokalama sia se tau tipeiti. Ke whakamasila e laungutu e kau whewhine. Ki he tu he wharearea. Ko whehui hono hoko ki a ilaisane. Mea ni he kai ke lava ke whakotu ha society ka kai whewhine I tongani katoa. Ke lava ke tau ia ekonomika paloparema. Whakotu ha society. Ungana was whakaeke ka te koe pak pēmeu kai ngofua e koe hea koe whairena ngau atu. Ka koe society. E lava ke tone ke fukakai toko lahi tongani. Unau masisiwia o no he SPPT. Pese te tolu nima. Mea ni ke lava e ka kai whewhine whakotu ha tau society, pa tau tone tola e wano e whewhine kato tongani, pa tau no me ai interest no leke reka, ko whehui ia, whehui ono hoko, kia lepolo, mea ni ke lava ke whakotu ke hau ha whakafonga me wahenga kotoa pe ai whewhine, e lava ke tau whakotu me wahenga kotoa pe whewhine ka pau tau roto ke huha ka kai whewhine, toko taha me wahenga tau whewhine me fitu ka fitu. Tau tuku atu ki ai kai whiri mai tau ka kai whewhine ka atoa koe ni. Lewe marama. Malo kolomotua. Mamau. Kole ke whaka whatapu ka e whahau kwa te ere o whine mātu a mehe lolo. Urak whehui ko mau whehui ka te koe re polo. Ko ho o pehe. O watu maure o mautol o kai ke whieongo mai kia e kau whafofonga ia koe whareare. Loto mamahi lahi a wawa uia mau wha au mato o maha mau kau whafofonga o whanongo mai ki o maure. Koe hae whaunga te mau whoki o whai ke au o maure o ke naure aki wharearea. Ua kia. Ua, koe ku whehui kia koe ilai saani. Koe whakaamu a wawa uia ke iai mai haki mea. Ke mau no ai e ka kai whewhine, koe mau hau koe kau pisnisi tau taha ki mau tolu. Pe e lawa mau apaanga no, ke mau whoki o no, ke langa whakalakalaka, ke koe uhi, ke ka ke iha ke awawau me masiwa ango. Ai mai tala noa ki ai e whaiwhekau. Wheng whamui, whaiwhekau, koe haha mau mea e whai. O mau whe mau pe e wawau ia, ke mau kei nofo pe I he tapatolu. Kei ulu pe. Ai tangata e ki ka mau whe wharearea ki mau tau, mau whe mau ta, oia ko malo. Malo koen ko lava te ngai whehui a kau whewhine me ngai wahenga, tau tuku atu ke kau penolo ke omi hatari ke ngai whehui. Malo, te ukamata pe me he whehui a hihifo. Ko e whehui kona hihifo whekau aki pe a moeri liu te mokalati. Pena e hae mea na e kai hange ka te au hene uhinga na kai ke kawai I he liu ke tok nga e fie mau a whawhine. Ko e me apango pe mo na upita whehui. Na tau whakaamu na e whakakau I he liu hange koen ke iai hasea ka kai whewhine. Ka koe, ka na iai whoke komiti. Na iai e komiti, na ave ki ai e ngahi whakotuu. Pa na kau e whakotuu ko iai. A langa whonua na e whakamooni ke la wafe. Na e mo ngahi sino kehepe. Na e
na e ave whakotu ko ia ki he komiti ko ia ko ni koe na anau whakotu ai ngahi me a koe ke whakahoko i he liriu demokalati. Pea koe me a whakaloloma ia na i kai ke tari ai whakotu ia ko ni koe ke iai ha sea ka kai whiwhine na me peheni ka pau na e tari ko tau lerei he ahoni. Pea koe pehere ma pena iai hano whakatoka ngai ai palo pare ma koe ne hoko i he ririu whakademokalati. Koe ngahi o si ai pe ngahi me a sivi ia whakotuu i he demokalati ke tau i aki ai ngahi whihala aki, ngahi whaihala e lava o whakailo ki ai ene tau Anti-Corruption Commission, koe vote of no confidence, koe ngahi mea ngā ue ia ai demokalati ke whakapapau i o whalala anga pure anga o ku ikai ke hoko ngahi whaihala mo ngā wehala ake ai paanga e whonua. Kai hange koe lau o kai ke hao aha pure anga ia. Pure anga ko toa ko pau peke iai pena o ngahi tōnou no. Kana e tui koe demokalati koe lelehi taha ia i he kongani. Koe whehui koe kolomotua e lava ke ia whakafofonga me i he wāhenga whafonga whewhine me ho tau wāhenga taha whitu. Masi i ka pau nai pehe whakalata atu. Ka mou ilo e iwe whonua ko nau si malanga mai pea. Ka pau e whakafofonga whewhine taha whitu, toi whakafofonga tangata taha whitu, toko tolu whaia, pea moe toko hiwa koe kau no pere o whaatolu ia, ko tau tolpe te tau hanga whakapaanga nau ngahi wāhenga. Ka pau pe ke whakafuafua pe e tau ngahi whakakau ke mea koe tau wala whakapaanga e whonua. Ko hinga ai pe ke whau pe lao ke whenā pasi pe, ke iai pe ha sea makehe, ka pau e lava o ai pe ha sea nima pe ono, ke wahe pe wha atonga tapuni pe taha awawa o taha aha pai, taha ha wahe national seeds pe ka oua e te tau fuutiman tau toke pure anga hange koe ke ha tau atamai ke tau whakaukau ai tuunga whakapaanga o kia e whonua. Pa koe whakaosi, koe eke koe na e lolo halai walu, ha whaunga ke whanongo mai ai e kau whakafofonga i wharearea. Na utano hau ke he whakaluku fua, kai ke ohinga pe ia ke whakafofonga pe o moutolu o pehe kui kai ke whanongo. Ka koe ngahi fie mau viviri koe ni koe ai whonua o hake koe he wharearea. O kui ai pe ngahi priorities ia anau tolu. Ai au whakamu o mua ia, ne ongo tau fola katoa e tau ngahi fie mau. O kui ai pe mea ia o mahu ingangi ia ke kau whakafofonga. Kau tatau pe tangata mo hange koe perspectives a kakai whiwhine, moe a kau tak tangata e kehe pe. Kai pure pe ki nau tolu ko kui he seahe aho ko ia, i hanga wahe e tau pacheti, ko hai e lahi ange, ko hai e si ange. Ko ia ko tui koe na e uhinga au ia ke whakaluku fua koe nau tae whi whanongo ke u ngahi whokotu koe kou tau o ato tāna ke atu si i ke whanongo au ia ku whai hano address haki i whokotu e taha. Malo. Malo opito. Koe whehui e tolu nei o mai koe ki au pa te utale atu pe ai koe whehui me hihifo kolo motua pa mo wawao. Koe ku tali koe ki he whamalo atu hen ki he whafofonga me hihifo he whehui koe nei o mai. Koe tutuni ngā ue koe ni nā mau nā kulawe atu ki ai o ku me he tauni o lele ai ki he uanoa taunoa. Pea ku iai pe visone. Aia koe visone, ke au koe ki he uanoa tolu noa, koe whanua koe ko tonga o tau iai, o ki kai ke toi iai e hawhe sio whaki, pe ko whakamamahi, mao ai mawhai whakalao tatau, ke wahe tatau e ngahi whainga maali e, koe wahe tatau e whatongia mo e whainga maali e, i he tangata mo e whewhine, o ki kai koha mea pe ia o tala noa i pe tohi i he lao, mo e tūtūni ngā we. Ka o hasino mai ia i he anga e nofo, i api, i he kolo, i he ngā anga, mo e ngahi kup kotoa pe society. He koe whakawa e ia ki he tuumali e whaekonomika, waweange whakaake me ngahi whaingataa, pia mo pao tolo ake o ngā taha, mohono tokanga e kina e atakai. Ko tali lewa koe ki he whehu i pia me kolomotua, whekau aki mo e society, io o kumalawa ke whakatu ha society.
Koe whakaikiki ki ai, ka tak whakamole mole o kui kai ke I whakamalu ia I he potunga aue o ko whakaunga tāmaki ai, ka ok whakamalu ia I he potunga aue ko mesi, consumer, whe whakatau aki, whakaukau fo ou mo leipa. Aia te mou lawa atu ki ai ke nau o mai ai whakaikiki ki hono whakotu koe ha society. Koe whehui koe ni mi wawau, koe kutale peke ai, ia o kukau ia he tutuni ngā ue koe ni mau whahoko, ke ai koe tau mua whikatolu ia, ko hono tokanga e kina e langa whakalakalaka ai ngahi ngā ue a whawhine, hono whakaivia. Ka koe mea pango, o kui kai ko hapanke ki mau tolu huwhanga whakatapu, ke mau tānak paanga, ke mau whaihano. Ka oki ai pe ai whanga ki monu, o ku mo fisi mai, pe lava lewa ke mau whakaivia ake ai ngahi kulupu ka kai whewhine. Koe mau toko ni, o ku whaia ke ngahi kulupu ka kai whewhine. Koe potu ngā ue lewa koe ni ke komesi, consumer, pa mo e whakatau aki, mo e whakakaukau fo ou, pe heke leipa, ko ki nau tolu nau whakaivia fo foi tui tui. Ai ko paupe ke iai kulupu, ka tuk lawa ke mau whakaivia. Whamalo ke he pleanga koe ni, ne te whafoki mai e toko ni. Ka oku te eki ai ke whaihanga aue ki ai, ko hinga ki hono whaunga, ko hono tuku atu ki tua, o ke whaihanga aue ki ai. Koe whehui whakaosi pea pa koe ko kutali koe ke whakaluku fua. Ai ngahi whehui koe nau whanongo ki ai. Io e malawa, e lawa ko toa eni. Ka kua pau, uluaki ke tau ngā ue whakataha. Hange koe mea koe nau lawe koe kai ki mua, loto e pese te hiwanoa ki ai e sea mawahe. Ia upe koe ke whiri whale alea, toko taha pena nau whiri, whewhine pe taha na nau whiri ki awe ki whale alea. Whelewa ai toe ngai pese dina nau pehe I o te nau awe o nau whemauha nau whewhine ki awe ki whale alea. Whemau e ngā ue whakataha, uluaki a koe ua pau ke tau loto aki. Tau loto aki tau ngā ue whakataha, pe tau loto aki ke whai e mea koia. Ka tau whanda ia hange ko mea nei lawe ki ai a. Alo, koutui koe ki komente ki he whehui a hifo, hange na ke pehe o tau, koe anga whake tau se ka community, ka koe te moka alati, o koe whakawhekiki. Ma koe elemeniti mahu inga ia o e system whake te moka alati, ko pau ke ai e kehe ia. Pa ku tau tari e kehe ko ia, ka tau wheinga ai ke mauai ha whaahinga mo oni, ke piki ke a toko lahi. Ai koe pore ia o te moka alati, tau tari ia, Pako tui o ku tau pau ke tau whanongai. Koe kehe ko hiko tau urunganga whakatonga, koe mea tau value ai uniformity. Tau sepe ke lakalaka, mea tau whemau ke taha e tau te ki. Mo taha, koe mea o tau mahu inga ia ai nofo whakatonga, koe taha. Koe te moka alati, o ku ki mahu, o ku ki kehe, he o kai ke nehanga e o value mahu, whika uruaki e tau kam e tau teki taha. O ne veliu ea mo ni ihi peko o teki kehe ia. Ai ku hange o ku kai ke ve tonu ia. O ku nehanga ea o koe kia au koe taha ea no ngahi mālohinga. Pa koutui koe me ea tau tokan ke reo. O ke reo ea tau ilope, anga tau nofa tonga, tau eke, i anga tau nofa kolo. O tau iai he tau ki nofo koe siasi, o tau whanongo ki hakau disability, koe langa koe ki holo koe mau ki kolo, o excess ki ai hakakai o disability. Ko whanki whehu pia, o toton koe ke tau nofu, whewe tau whanki tamai tau tupu. O nau tau oange ka nau tau ki taimi, ke nau hau o whai e nau whanki ngā ue i he holo, pe koe ai pefu holo ia, pa tata puni le vaia, o toi hau tamai ki ai nā toi uri pe toi, o mai au ngahi e o mau pe koe hau. Ko whanki mea ia koe, o ku hange o tau whehu iai, o ku tau veriu, ai whanki tamai o ki kalo kehe ia. Mehe mea koe tau loto koe ke tau whakaton ta tau pe ki ai whunawha. Koe tari koe ki kolomotua io o koutui ki ai kolomotua. Te ta whenga tau ke lahe ti peiti. I he tau potunga e akwa karistene, ko tui au iki e. Koe ke tau whakamasi lai e whahinga natula. Pe tau tui o tui. O toi pe nie ke tahua o whenga e ak whakaistea ne ke whanongo mai ka tahua.
Marco Awia is the last person if I know my kia e whakakakoutui ke na pakoutui ke ngahi ako anga sia sikton ke mau sio moia, mau tau ki ai, ke whaka ai e whanki mea koe ko debate whakaako, panau, ko poupou atu ki ai pa ko whamalo atu ko motua. Ko wawau, na e ane whe wawau, ai tae mohu whaiwa a wawau, ke mohanga pelu ke tapatolu, ke hange ku tapa wha. Ko pehe ko tau whaiwa whoki a wawau, e tau hange o ku tau hanga tā pelu e tapatolu, ke hange o ku tapa wha, tapa nima, pe koha siakari. Ko ia ko tara monu at wawau, tau pelu ki e tau tolu e tapatolu, pe te tau lau. Ka koe hanga whoki tau whakakau. It's about thinking, how can you listen? Whe o hanga o holoki, ai ki whakakau, ko tui e whine moto anu koe, ata mai e tonga, ka pau e vete hake, o nofo pehe tapatolu. Pena e lava e lau ki ai, e to tako neongo koe koe na, koe moderator na ta noa whahu. Ka teu ta noa ki ai, i sa vea na mau whahe ua noa ua ono, ko peset maalunga taha valungua. Aina eke nau to oku ke tui, oku mau inga ke whamiri, ai mea koe me hektanga. Koe foi peset maalunga taha pia hei uwhehu i katoa, whehu i maalo ni manoa. Na ea o valu noa, valu ua, koe tui e tonga, oku mau inga ki ai mea koe me hektanga. Mahalo na ke sio koe ia make he whahu nou mo e whahu loa. O kai ko au ia. Ka koe mea koe ia. Koe mea whakamau mau luta foki ai tau ilo. Koe taimi koe o ku tau he ai. O ki ai e pēlo ngoa ai. Mamani foki heni. Ka koe mea koe ke tau whai o kia tau mehektanga. O tau riong ke putu. Koe mea kātoa u nganga whatonga koe i he lau whenmoran. O te whitoi e mea koe whetauhi aki. Reciprocity. Aia o neongo o kou mehektanga. Pea kou ki ala tangut sea. Kai tangutu o to whakafotu pe koto i lalo. O kia ki whatongia. O kia pe a koe ai ea o nau ki wala. Pea te tauhi ia. O te whitoi mea whakatonga ia i he whetauhi aki. O kai koe hau peo heka e sea ke te nofu maalunga. O kuiai e taimi, o ku te i he hololo anga ki ta itua. Pak totan ke tau pakui. O si peko ia, pa te alu ke he familia te whae, o heka e sea. Pa koe whamek tanga pe, o ku te kai ke te iloa holo ki ta he whare. He kuiai e taimi ne ako e ai. Pa koe taimi lahi, ko hihe ko umari au ia, o waku futoke ta. Wai ke te ngoi au ia, o toton ke alu koe ke familia o mari, pau alu mua o nofo mo ki fine mo whanki ui ki i e peito. Fe Palestine ko pau ia o te alu, o nofo holo pe i e whare. Alu pe ki ai, kātaki, ko e nofo whakatonga o tau i loi. Ko e te alu pe ki he ko ai koe nane hanga tamai ke o au ki niu toua. Ko au pe, alu pe ki niu toua, in the kitchen. Whātaha mo e whānau. Koe anga ia e tau nofo koe o kuhange o me whai ai ai whelu teni, mo e melino, mo e whewhufan. Pate toka hau pe kitai o peko toka, mani o se takise en tie utu koe ke au. Ka o ku te whai o to whanki ngafa. Ka koutui koe ngahi mei kwangolahi hifo, o ku kai ke au taha, o tau whekehe ai ngai au. Pe aku whatupu ka kai ke tonu pererei, pe whai pe me merino. Pau o ala te whahu loa ia, ka te whahu nou. Pau kuatu ia ke loa ka te aluat pe kita e ai pe toki dai. Hanga kita whamore more. Koe ngahi mea ia, o te whito pe me tau loto. Pe a koutu ia koe whanki mea ia. Ka koutu ia pito ke hanga tau no whatonga. He na e whau ia, ke whai aki ai nofo whe ui aki. Pea tau me lava ai whe ui aki ko ia o toko. O kai ke upehe ta eha no pore, o hangena ke lave ki ai mo oni au pito. Hoko ai ko, hifu ka hange ko, ka hange pe ko tau konvenis na to osi. Whe
kei mai peke ki pola ko ka papulu mo ngai fukaloni mo mea ko mea ko lau ko ai toi tapu ko fu mea ko veve ko mama ko ni o kuta fa fe ke ai ko mea ko ke tau fe ke ofa hange tuai tau toria ki ai ka ko tau fra amu pe ia mo tau pore ki gai fine tau hoko ko kakai ta si pinga e ngai mea o kutokoni ke fai ai fe ofani lai ta pe tau kataki lai ta pe tau ofa kai ke fai ngofu ko tau ta na ofa ko mo mea mai ko na mani ko tau ki ho pe ki tua masi ku tau ostano atai ofa ki hai mo hai mo it's not easy that's why the gospel is not easy to live ka ko pore pe ia pa ko tu whakatau whama o petau tō tala e wholofola o fefe ai tala o kakai o toton ke tau nofo ko kakai e eiki i he kakai o feofo fan pe ko me ape ia tu a ofat Kataki ne taomia e whehuia eua ko whehui e malawa ke tau kamata me lalo me he ofisa kolo me pure whakawahe ke hui ke tau konfiteni ka tau toki wakai atu. Eua, o oslolo tonga lele pehe tai mini ai ofisa kolo ia, pea oku ata pe ia pa uke ke aha me e ta e malawai. Ka koe whaka amu lele pe hi lalo he, tau whenga pe mo olunga, he ka tau tarit ki tau tolke orewa ke tau lere he ofisa kolo, tau tau mui tato he waka. Whare area ia mo kapnete fie ma uia ke lere pe ia he, ai whenga ko ia lere pe tau tolu i lalo he. Ai lo ua pe. Ko hui ke o te tau tau mui he fuu waka ko ni, na kai ke mau ha tau paniono. Malo. Malo tau whakamalo a taimini, tukange mini te tolu, ki e moderator, ki a toke tāria maka, ke ne whakama opo mai, e tau penolo, ko ospe ko ia pe ai hoko atu ki e mau mea tokoni ho ata, pe a te tau foki mai i he hoko ai tolu. Malo pito ka whewhine pe a whamalo atu ki ngai whehuhi mauinga. Ko tau whanongo ki ai. Ne ai whehui e taha nai ke toi vilohi ke penolo. Ai ko whehui e wawepe, whi se te speta. Ki he ka hau, ko e hae mea mauinga taha ke whai ke tau ala whai. Whi se te speta pe o skapa u whamao popo. Malo. Malo ria Eleni, ko tuka te whainga marie ke E ke kau penolo. Ka e tsai e pe Elen. Malo. Ka hiri pepe a toki foki atu ka moutolu ria. Ke whanga e rewe ngai hime area ko ni ka pau oku. Lea. Ko ke lea e. Ko lea pe. Ko kore ke whanga i he ngai whakatapu. Ka e whae te mua ha Pakai mai ka taha whamure more. Alo, ko kore ke huwhanga i ngai whakatapu, ka e o atu e mua haki i wakai me he turiki koe ni, maari e ngahi tālanga, pea whakaofa ai ngahi mea ku o hake he whakataha eiki o e pongpongi ni. Pea ko whakapapalahi ki he kau whakapolokalama, moi kau pēnolo, pea moi kau whehui. Ko e whakahoha e whinu motuani, ko ngahi mea kau whaikai utālanga nā te iai. Ko tala noa ki he ngāui pia moe hoei ki tangata nā te ngāui he putunga polisi, tau e o fulma fitu moe kau ofisa tangata. Ko e tala noa ki he o whiri whare area ke loto toa pia o wairi fia pia koi. Ne o lele atu he tau kosi, o whai ki kempeini whare area. Pea nau whakaongonga na asanga le sila ke mawhai ku kempeini, pea kai ke lawange, pea i kai ke lawa ai whiri whare area. Aia ko whakaukau i he ngahi tālanga o e ahoni, ko i ngahi me kou tau tokanga ki ai, ko whea whawhine, ko ha e tau whakotuu,
ke ongo ho tau leo, ngahi mea o tau tokanga ki ai, pia ko iai ngai whakotutu e preanga, o iai ngahi tokanga e ngai siasi, pehe ki he ngahi community, mo ngahi komit whakolo, ki ate au ko whakamalo i he lava ai whono ko e ni. Ko hi e te whoki pe hange pe ko e ngahi tālanga ko tau inasi ai, kia tau tolu whakafo i tui tui. Ko e tau whenga koe ni koe, ko fia e hanga e o whalikiriki o whakatataha i mai ke tau kātoa mai, tau haa mo i ngahi whakaukau ke heke, tau haa mo i ngahi tau kei ke heke. Kono omi whakakātoa e hoko ia koe fufuunga mo ui. Koe whangaki i tā puta na tau ngāwe ai, na tau os hoko pe tau tauria koe agent of change. Na tau os whai pe tau tauria ai ngahi li liu i ngahi wheitu ke heke. Hanga pe koe mea kia whai whekau. Hanga pe koe tānoa ki ai whafofonga wharearea. Ni tau whanonga mai mo e whangaki i li liu ne tau whai i he ngahi wheitu ke heke. Koe ahoni, u tau omi whakataha ki a fo i tā puta e taha, na lawa e viso ne ke tau whanonga atu, ko iai ha tau ngahi whakaukau whakaluku fua, lawa tānaki kotoa, ho tau iwi, ho tau leo, ke lawa ko sa ia i he ngai whatutua e preanga, ke ai halao, ke iah kakai whiwhine, kune whawhongai tau tōru. Sa ia i he ngai proklama keke. Pako tūpea koe ke whakaloto lahi. Ka pau ko lawa e au tūpea alwhai campaign wharearea. Pea whiri pe kakaia, i he hou ik tangatau, hanko lauka ai whai whekau, kei mālohi pe whai tapatolu ia, pea e kei mālohi a fuoloa. Ka pai ka ke tā wala whakataha, o whai hawhanga ki ngā ue, ke iai hawhanga ki li liu. O koe koe tau ngā ue pa tau whakataha ahoni, pea hoko a fu li liu a pongpong. Koe whanga ki ngā ue, te tau whai he tauni. E toi ai ngahi tau, te tau toi tānaki mai. Ka koe tānaka toa ho tau iwi, mo e tau ilo, mo e tau ofa, mo e tau tokanga, e iai e li liu lahi hoko, he whanua koe ni. Malo au pito. Koe li liu ke kamata pe ia au, pe kamata pe ia koe. Ki mua koe pa ke toi whakakau ke hatoi li liu, ha taha mo hatoi mea. Ha pe meo ke mau kamata pe ia koe. Get out of your comfort zone and serve wherever you are. Malo pito. Ko ku tali pe ke whehu i koe ni ko ha ko wakai ke kaha o se te spētaha. Ko e ku whakaamu koe ki he kaha o te tau ngau e whakataha ke lawa ngahi mea koe nuku tau whamatala. Ko whaamu e ke kaha o pea mo whanongo mai ki he leo o i tau tupu. Tata pepe ku koe hae tu kunga ke he ko ki ai e tau kei ka o ki ai e leo e tau tupu. Malo. Alo, ki se te sipe e nia, ke he ke ofi pe ki a te koe. Ko e ku hori e mo e ku toe. Neongo koe hala, fau e whaingata. Ha mea pe te ulawa, te maua i koe. Amen. Amen. Malo au pito. Pea koe ngata ia e tau polo kalama e aho ni te uki whaka nou atu pe e whakama opo opo. Ko tau mei na panga maari. Toki whakakakato ia a pongpong. Ha koe ngahi tālanga ko ni e pongpong ini. Ko ngahi mea lalahi pe ukhau ke te au. Uruaki o ikai ke whaiha whanongo mai. Ai hou eiki. Wharearea, ai kapineti, pau tau kawai pe mok tau tolu, o ikai ke tau nofo o whi whanongo aki. Kono wa, o tuai ai ngā unu, ko tau e whitu nima, ai o mai ka te tau tolu ai whainga maari e, tau e ne ua nima ai tutuni ngā ue, ki hono whakaivia, mo whakalotlahi, mo kaunga, mo tokoni ke kakai whiwhine. Tuai,
Ko hai mea o hoko. Ko tolu ko lotu. Ko wha, ko tauto pe ka kai whiwhine, o tauto e nofo pe o whiwhaka atu ngiai. Ai tau whenga koe ni ok whai. O ki kai ke tau whenga o whakata. Pea koe nima o tau iri whia. O te ke tau maa tata ngai whangfumafu lala. Ke tau lava o tuu. Pea tau alu ta iri whia. Whanonga ta iri whia. Pea koe whaka o si pe. Hangaui hange koe ia na lawe ki ai whai whekau. Koe lalanga ho tau loto whalei api o whia mau ke whakamalohia. Ke i vai vai. Nhai nea ngai whakotu na whakotu mai. O whia mau ia ke whakamalohia. Whafo mai he lao. Koe polisia koe tutuni ngā ue. Ka koe lao ia ku iahano nifo ona. Ke toko lahi ho tau whafufunga i whale alea. Pea koe lao koe iau toi kawai ai whakotu. Ke iaha whafufunga ki tau tolu. Whanau koe ni tau tupu. Kai koe tau tupu au. Whafunga tau tupu. Kai whakotu. Ke tau sio ka te tau tolu hange koe ia koe message mea le polo. Koe anga koe tau sio ka tau tolu tau whakaaki aki mui. O koe ai pehano taimi whakaaki aki mui. Kau teke tau sio ta tau hange koe whakahaa koe ni he whiwhine me kolofo ou. Ko tau tolu o tau powerful. O tau poto, pa o tau maalohi pa o iai ho tau wiwi makehe. O whia mau ia ke tau sio tau tau i he tawhaaki koe ia. O kai koa pehe ia koe hikisia. Pe koha whia ha. O whia mau ia ke tau sio tau tau luia. O mai pe o stufa pe ke tau ngai ta le niti. Ko ta le niti koe ka pate tau ai taha. Ka pate tau ngau e le lei aki ke pesete te au. Tau tu aki ia tō atu. O fotu e taha o whia mau. Ke o mai hatau paanga. Ta mai he reverend. Pule anga o mai hatau paanga ke whake ngā ue. Ke whahoko ako ai ngā ue kai ke lahi i whapanga. Pea koe fotu koe ni nau toi whanongo ki ai. O whia mau pe ke whakatau kei i whamasilai ai ilo ai kakai whiwhine i ha fotu ha academy. Pe ko ha polkalama ako pe ia tau toi te whito pe ki hono ohi mo hono o hake. Ai kautaki mo kakai whiwhine. Mahalo koe whakama o pe ia ko lava o tuku atu ki he hawhangani. O mahu inga pe ke aso tau leo. Pea o ku hange koe vai ai whai whekau. O ton ke tau tāri o tau ngahi whai ke he. Mo ngahi tō ke he. Kau koe kua mea ke tau wai o ke mo tau lau. O mahu inga au pito ia. Pea ko kapau o tau sio o tau tāri o tau whai ke he mo tō ke he. Ka tau tāri aki ia ai loto. Hangamarie e lava au pito ke tau whetokon ake o tau hinga hiwa toka ngai tau he tapatolu pea mo hange ko ia koe ni ko hako naki ko o mai ke he pe ke wof pe ia te koe ia o whalahi atu mo i tala monuat ka tik motono ka atoa ki ho mau ka inga me niwa pea mo pe ki hapai mo wawa pe foki eua, pa mokumutono ka atoa whakamalo atu, ki whainga maari e koe ni, ki tau whemata aki ai, pe a tau pe wahe aki. Ki whae tāpu ki naki motohe e ki malo. Whakafofonga i atu e tale ki ta pule e senta. Oh. Sorry, apologies. Yes, Reverend Doctor. Ko e lava ia ai uraki pe nolo ko ia o e ahoni. Ko e whakafonga te whakamalo ki he moderator ki he sea kau pe nolo, takitaria maka,
Pe foki are polo tamsila. La sane tuitupou. Pe amoe. Holo whataanga e koris ko Gonzalo te. Whataha mahu inga. Pe koe whono ai whonua. Ka magna tole kakai whiwhine ko toa whono. Na wao e ne ki he ngahi reo. E ne tokoni mawhe. Ka koe kakai whiwhine. Koe fofua polokalama ni hono whahoko. Ai ngahi peno. Ngahi whehu i mahu inga ko tau inasi ai he tau reti o Valfit.5 whaema. Koe tataki o polokalama penolo o pongpongi ni. Ko toke tāria maka. Ko kau penolis pe ko nau tona nau whafofonga e ngahi lea. Ko ilai sane mei he mia. Repolo mahe taunsila. Ko e kau ia i he kau whiwhine whika wha. Na e Philip pia huki wharearea tonga. Pia mei he ngoni ua. Whaiwhikau toke tā unga te akata whanua. Ko e Palestinian ko ia o sia Suesiliana tau atai na tonga. Pia e whoke ngai whihu ko tau ongona. Amanaki peu tau inas. I ngahi ngā ue. Mahu inga koen ko teu e hawhawhine. Ko e tahane ko ngā mahu inga taha e polokalama. Ko e au kai hoa tā. Whamalo ia whoke nau tolu. I he komiti WCCC. E hono ke mea ngau ea ke tau reti o, pe ke tau live streaming, ke whakau atua i ki apina. Nau mau whatawange pe kua ngolelei atu. Motolo si kakai whiwhine i he whawhanua, hapa i kau ma wawau mo yongo ni wafoki. Mo otu murina, tau inas whakataha, i he ngahi whakataha maanga mahu inga koini. Whamalo i o kau hoa ngau e hoatani, topo rea junior, pe whoki ki Webster Lea Junior, Peter Takafua, ko frisonu finga nofo te mau kire pa heka tau tok foki mai i he tolu o e fiafini ai pe. Malo mita mo mea mai ka mo mea.
Mahalo.